cy'imvune so kino ikipe y'igihugu nyine ya Abataliyani waje kwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Donnarumma yarimo bita Lorenzo yarimo Boston abavandimwe nk'aba Fratesi bakambia batonari ebana benshi cyane rero bari muri equipe y'igihugu y'Abataliyani rero yitwaraga neza ku munsi w'ejo itsinda ikipe rero y'igihugu y'Abafaransa. Rwose ikipe y'igihugu y'Abafaransa ikomeje kugenda nayo igayika rwose igayika muri rusange. Ubwo rero iyo ni match imwe mu zabaye ku munsi w'ejo kandi ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu y'abavandimwe ya Portugal yatsindaga ikipe y'igihugu ya Croatia n'ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe. Diego Dalot atsinda igitego cya mbere, Cristiano Ronaldo ku munota 34 ashyiramo igitego cya kabiri mu gihe kandi Diego Dalot yaje kuba yitsinda igitego. Ubwo rero kandi mu yindi mikino uyu munsi ikipe y'igihugu y'Abongereza yatsinze ikipe y'igihugu rero y'abavandimwe ya Ireland aje kuba rwose rero ibatsinda 2. Declan Rice ku munota 11, Jack Grealish ku munota wa 26 rero aho ni mu itsinda F. Ikipe y'igihugu rero y'Abongereza ikomeza kugenda yitwara neza n'umukino wakina kuri Aviva Stadium, umukino cyangwa se kuri stade rero y'abavandimwe ya Ireland. Akaba rero ari uko byaje kuba bigenda. Ubwo rero mu ikipe y'igihugu y'abavandimwe y'Abongereza Jordan Pickford yari ari mu izamu, hari Magoya mu mutima wa defense ndetse n'umuvandimwe bita Gahini Alexander kuri kabiri, ndetse Alexander Arnold bamwe bita rero Kawiri ku ruhande rw'ibumoso, kaza Jack Grealish yari mu kibuga hagati, Declan Rice bamwe bita Maino ari mu kibuga rwose nawe rero agenda yigaragaza. Waje no kuba rero abona ikarita y'umuhondo muri uyu mukino. Bukayo Saka, Harry Kane ndetse n'umuvandimwe bita Gordon rero nawe akaba ari neza cyane rero abavandimwe rero batandukanye bo mu